faith saying the Lord's power is here, He's going to shock us in a very positive way. Dan dengan iman kita katakan bahwa Tuhan akan mengejutkan kita dengan cara yang positif. Are you here to be shocked by His good presence? Dan kita di sini untuk dikejutkan oleh hadiratnya. Yes? Yes? Okay, why don't you tell Him yourself, Lord, I'm here. Shock me by your truth. Katakan, Tuhan saya di sini kejutkan dengan kebenaran Engkau. Tuhan saya di sini kejutkan saya dengan kebenaran Engkau. Shock me by your love. Shock me by your passion for me. Kejutkan saya dengan kasih Engkau. Kejutkan saya dengan kegairahan Engkau untuk saya. Amen. Amen. So I really liked the theme of our gathering this time. Saya begitu menyukai tema perhimpunan kita pada malam ini. No compromise. Tiada kompromi. Okay, you're not used to that yet. But we'll get warmer because it's kind of like the first day, right? Okay, belum bersedia lagi sebab malam ini malam yang pertama ya. No compromise. No compromise. Remember what we did a while ago? Apa yang kita lakukan tadi? Okay, let's not be too nice. Let's really get into this. Kita jangan sopan sangat. Mari kita benar-benar memasuki ini. I think the Lord is ready. Saya rasakan Tuhan sudah bersedia. Right? Today we are celebrating Good Friday. We're remembering that the Lord was ready to die for us. Hari ini Good Friday dan kita mengingati bahwa Tuhan mati untuk kita. So let's be ready to live for Him. Jadi marilah kita bersedia untuk hidup untuk Dia. So let's do that, no compromise. Okay, Let's follow Tabitha. Mari kita berdiri. Yeah, much better. It's getting better. Let's warm up. Okay. 1, 2, 3. No compromise. Yes. Okay. That was better, but I think that was a warm up because there's older people in this room. It takes them a few times to get warmed up. Okay. Ini So cuma warm up. So kita buat sekali lagi. Right. 1, 2, 3. No compromise. yes. Okay. So now everybody's warmed up. So we'll do it one more time. Jadi sekarang semua sudah panaskan badan, kita akan lakukan sekali lagi. Right? 1, 2, 3. No compromise. Amen. Amen. So let's be seated. Mari kita duduk. I want to pray. Saya ingin berdoa. Father, we thank you for your presence. Bapa, kami berterima kasih atas hadirat Engkau. And we thank you for every person that you have brought to this place. Kami berterima kasih atas setiap orang yang Engkau bawa ke tempat ini. We expect to be touched by you. Kami ingin disentuh oleh Engkau. Including me, Lord. Termasuk saya, Tuhan. Including we who are speaking and translator, we expect to be touched by you. Termasuk kami yang berada di atas pentas, kami ingin disentuh oleh Engkau, Tuhan. We're saying, Lord, that in our lives we will live without compromise. Kami mengatakan bahwa di dalam hidup kami ingin hidup tanpa kompromi. Because of your name. Kerana nama Engkau, Tuhan. For your name. Untuk nama Engkau, Tuhan. Because you died for us and you rose to life for us. Kerana Engkau mati untuk kami dan Engkau hidup kembali untuk kami juga. We declare by faith that we will live without compromise. Dan kami menyatakan dengan iman bahwa kami akan hidup tanpa kompromi. We believe that your grace will empower us to live that way. Kami percaya bahwa kasih karunia Engkau akan memberi kami kuasa untuk hidup sebegitu. And so we ask that these few days as we gather that your Spirit will fill us. Jadi kami berdoa semasa kami berhimpun berapa hari ini bahwa Roh Engkau akan memenuhi kami. And do a powerful work in our lives. Dan lakukan pekerjaan yang ajaib dalam hidup kami. We love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau, We Yesus. love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau, Yesus. In the name of Jesus I pray. Dalam nama Yesus saya telah berdoa. Amen. Amen. I really believe that the Spirit of God is moving across the earth, calling Christians to live radical lives of no compromise. Saya percaya bahwa Roh Tuhan sedang bergerak seluruh bumi untuk membawa umatnya untuk hidup dengan hidup tanpa kompromi. It's not a new idea. Ini bukan satu ide yang baru. But we are feeling that in this season, in this generation, that the Holy Spirit is really
convicting us, reminding us that this is our life in Jesus Christ. Ini bukan satu message yang baru, tapi dalam musim ini, dalam masa ini, Roh Kudus sedang memberikan kita kepercayaan, conviction. Yeah, if I talk too long, you can ask me this. Okay. Kepercayaan untuk hidup tanpa kompromi. The Holy Spirit is moving everywhere. Roh Kudus sedang bergerak ke mana-mana. And that's the heartbeat that I've come here with. Dan itulah denyutan nadi saya denyutan nadi saya. I want to share with you a story that happened over a month ago in Taiwan. Saya mau berkongsi satu cerita apa yang terjadi di Taiwan lebih kurang sebulan yang lalu. How many of you are aware that over a month ago in the southern part of Taiwan where I live, there was a sudden big earthquake? Berapa orang di sini yang tahu bahwa sebulan lalu ada satu How many of you know? earthquake di Wait. gempa Okay. bumi di selatan Taiwan? Okay, not too many. But there was a big earthquake. Ada satu gempa bumi yang besar di About Taiwan. 4 in the morning, I woke up and my house was going. Lebih kurang pukul 4 pagi saya terbangun It dan was rumah saya shaking quite violently. dan itu shaking. It was shaking. Ada gegaran yang sangat kuat sekali. But it was amazing because when I opened up my eyes, I was already praying. Tetapi bila saya buka mata saya sudah tengah berdoa. So while it was shaking, I wasn't really afraid because I was already in prayer. Jadi walaupun gegaran sedang terjadi, saya tidak takut sebab saya sudah di dalam keadaan berdoa. And then right after the shaking, then my phone started to ding, ding, ding. All the texts started coming in. Dan selepas gegaran itu terjadi, telefon saya mula ding, ding, ding. Everybody was asking each other, how are you? Are you safe? Are you okay? Semua orang sedang bertanya satu sama lain, adakah kamu okay? And moments later, even people from outside of the country, from America, from other places of the world, they started texting, hey, we just heard in the news, are you okay? Dan tidak lama lagi, kawan saya dari seluruh dunia, dari US, mereka bermula hantar message, kamu okay ke tidak? Thank God I was okay. Puji Tuhan, saya okay. And minutes later, I decided I would go downstairs to check things out to make sure everything is okay. Dan berapa minit kemudian saya pergi ke tingkat bawah rumah saya dan saya melihat adakah semua okay ke tidak. And the amazing thing is when I went downstairs, everything that I own was in the same spot. It is as if there was no earthquake that took place. Dan bila saya turun, semua benda saya, barang-barang saya, bagaikan tidak ada gempa bumi langsung. Other people texted that their TVs fell over, chairs fell over, bookcases fell over, walls even cracked. Banyak orang yang kongsikan, TV jatuh lah, almari jatuh lah, even dinding pun ada retakan. Good job. And even we found out in the news a big apartment came crashing down, many died. Dan di dalam akhbar ada dilaporkan bahwa satu bangunan yang besar telah runtuh pada malam itu. So when I was standing in my kitchen, I was looking at everything is safe, like no earthquake. I began asking the Lord, what do you want to say because of this? Dan bila saya berdiri di dapur dan saya melihat bagaikan tiada gempa bumi yang terjadi, saya bermula menanyakan kepada Tuhan, apakah yang Engkau ingin berkongsikan kepada kami? And I felt the Spirit of God telling me, this natural shaking of the land is actually telling of a greater, deeper spiritual shaking. Dan saya rasakan Tuhan mengatakan bahwa saya gegaran bumi ini, gegaran semula jadi ini adalah seperti menyatakan bahwa ada satu gegaran roh yang lebih besar yang akan datang. Because I want to spiritually shake and awake believers to live the way they should live. Sebab saya ingin menggegarkan dan membangunkan umat-umatku untuk hidup sebagaimana yang mereka sepatutnya hidup. And I want to especially wake up the young people of this generation to live the way they should be living in Jesus. Dan saya ingin membangunkan lebih-lebih lagi anak muda generasi ini untuk hidup sebagaimana yang mereka sepatutnya hidup. To have a clear vision in their hearts to pursue holiness. Untuk satu visi yang jelas di dalam hati supaya mereka dapat mengejar
kekudusan. And that in the face of pressure and temptation to say, no, I will not compromise in the name of Jesus. Dan di bawah tekanan dan ujian dan supaya kami boleh katakan, saya tidak akan kompromi dalam nama Yesus. And the day of that earthquake happens to be the last day of a youth conference in our church. Dan gempa bumi itu terjadi cun-cun pada hari terakhir satu perhimpunan muda-mudi di gereja kami. So that night, we shared with the young people. Jadi pada malam itu kami berkongsi kepada anak muda di sana. Just like there are many young people in this room. Seperti mana di sini ada banyak anak muda yang berada di sini. We began to explain to them that this shaking natural earthquake, God is using to tell us that He intends to shake us deeper in our hearts. Kami mulai menjelaskan bahwa gempa bumi ini adalah seperti satu gegaran untuk membangunkan kita di dalam hati kita. That the shaking of the earthquake is just making us pay attention, but the Lord really wants to speak to us spiritually to shake our lives towards a better way of living. Dan gempa bumi ini adalah untuk menggegarkan kita supaya kita dapat hidup dalam satu kehidupan yang kudus. And towards the end, the pastor of the church made a calling to the young people that he has never done before in his 20 years of pastoring. Dan pastor gereja itu telah membuat satu panggilan kepada anak muda, satu panggilan yang dia tidak pernah lakukan. And he told the young people, are you willing to live for Jesus so radically that even if you have to die for Jesus, it's okay? Dia bertanya kepada anak muda, adakah kamu ingin hidup secara radikal sehingga kamu berani mati untuk Jesus? Are you willing to be so serious about living for Jesus that if it meant dying for Him, it's okay for you? Adakah kamu serius untuk hidup untuk Yesus sehingga mati kamu tidak apa? And that's one of the deep spiritual shaking that's going on. Dan itu satu gegaran rohani yang sedang terjadi. When we say no compromise, God really means okay, no compromise. Bila kita katakan no compromise, tiada kompromi, betul-betul tiada kompromi. That I will live without compromise, even to the point if I have to face death. Bahwa saya akan hidup tanpa kompromi sehingga kalau itu bermaksud saya akan mati. Amen. You don't make that kind of calling every service. Kamu tidak membuat panggilan itu setiap service. You really have to feel the confidence that the Holy Spirit really wants to call people that way. Kamu harus merasakan bahwa Roh Kudus betul-betul ingin memanggil umatnya begitu. But that night after that calling, I saw over 160 young people. Dan pada malam itu saya melihat ada 160 anak muda. They got up from their chairs. Mereka berdiri, They came to the front. datang ke depan, And they knelt before Jesus. dan bersujud di hadapan Yesus. Many of them friends holding each other's hands. Ramai kawan-kawan mereka memegang tangan satu sama lain. And then they gave their hearts over to the Lord that way. Dan memberi hati mereka kepada Tuhan pada malam And they itu. wept. Dan mereka menangis. And they prayed for each other. Dan berdoa untuk satu sama And they lain. said, Lord, I'm weak, but I'm willing. I'm weak, but I'm willing. Dia berkatakan, Tuhan walaupun saya lemah, tetapi saya ingin. They said, because of this shaking, Lord, I'm willing to live for you and I'm willing to die for you. Mereka mengatakan bahwa kerana gegaran ini, saya ingin mati untuk kamu dan saya ingin hidup untuk Engkau Tuhan. And it was an amazing sight for me to see. I was right in front of them. Dan itu sungguh ajaib bila saya melihat semua itu. And I can tell in their faces that they were not pretending. Dan saya boleh lihat daripada muka mereka bahwa mereka bukan berpura-pura. That is a work of God. Itulah pekerjaan Tuhan. God has the authority to shake the earth. Tuhan mempunyai kuasa untuk menggegarkan bumi ini. But God also has the power to shake our hearts. Tetapi Tuhan juga mempunyai kuasa untuk menggegarkan hati kita. So that in the shaking, we are reminded of the salvation that we have. We are reminded of the life that we are called to live. Jadi bila dalam gegaran itu kita diingatkan untuk keselamatan yang kita mempunyai dan kehidupan yang kita dipanggil untuk hidup. Ever since that day of the earthquake, whether we're in class teaching, we're in meetings, or we're in prayer meetings,
the Holy Spirit is moving in our midst. Sejak gempa bumi itu, di mana-mana kami berada, Roh Kudus bergerak di pertengahan kita. And the young people as well as the old people are pursuing God in a more passionate way. Dan orang muda, orang tua, mereka semua mengejar Tuhan dengan satu kegairahan yang baru. And I began to hear many stories, testimonies of the young people who came up that night. Dan saya mula mendengar kesaksian daripada anak muda yang datang ke hadapan pada malam itu. There was a student who came up and wept before the Lord. Ada seorang pelajar yang datang ke depan dan menangis di hadapan Tuhan. When she came up, she decided that night that she will no longer live as a homosexual. Bila dia datang dan dia membuat keputusan pada malam itu bahawa dia tidak akan hidup sebagai seorang homoseksual. She decided that she would end that relationship. Dia memutuskan untuk menghentikan perhubungan itu. And she even went back to school and started encouraging some of her other friends, if I can leave this, you can too. Dan dia balik kepada sekolah dan memberitahu kepada kawan-kawannya, jika saya boleh hidup sebegini, engkau juga boleh hidup sebegini. Another student decided that the next time she has an opportunity to give a speech to her students, that she would speak about God's design of marriage. Ada seorang pelajar yang datang ke depan, dia memutuskan bahawa bila dia mempunyai peluang untuk berkongsi di hadapan kawan-kawannya, dia akan berkongsi mengenai apa yang Tuhan inginkan untuk perkawinan. She felt boldness to say things that are unpopular to the world today. Dia mempunyai keberanian untuk mengatakan perkara yang tidak popular di dunia ini. And others felt that they need to restore their relationship with their parents. And the Lord gave them grace to do that. Dan ada yang rasakan bahawa mereka perlu memulihkan perhubungan antara mereka dan ibu bapa mereka. Dan Tuhan memberi kasih karunia kepada mereka untuk melakukannya. And this began to happen after that earthquake. Dan semua ini terjadi selepas gempa bumi itu. Because behind the earth shaking was the spiritual shaking of the young people. Sebab di sebalik gempa bumi itu adalah satu gegaran gegaran bagi anak muda. And we are celebrating that up to today, and I'm praying that Lord continue, stir up this generation. Kita menyambut itu dan sehingga hari ini saya berdoa Tuhan terus membangkitkan anak generasi ini. And I'm coming here to Malaysia also saying, Lord, I'm seeing you doing everywhere, and I'm asking for you to do it in Malaysia as well. Dan saya datang ke Malaysia dan mengatakan, Tuhan, saya melihat engkau melakukan di merata-rata tempat dan engkau boleh melakukan di Malaysia juga. So maybe this is just a conference that we gathered people. Jadi mungkin ini satu perhimpunan. But I am in my faith saying, Lord, use this moment to begin to shake lives. Tetapi di dalam iman saya mengatakan, Tuhan, gunakanlah masa ini untuk mengubah hidup di sini. Use these days to do a internal turning of our hearts. Menggunakan beberapa hari ini mengubah kehidupan yang ada di sini. Shake our lives. Goncanglah, Shake our lives. gegarkanlah kehidupan kami. Shake away compromise. Gegarkan kompromi itu. Shake away darkness. Buangkan kegelapan itu. Shake away lack of passion. Buangkan kekurangan gairah itu. So that what's left is passion. Supaya apa yang tinggal adalah kegairahan. The desire for holiness. Keinginan untuk kekudusan. The no compromise type of living for Jesus. Kehidupan yang tanpa kompromi untuk Yesus. This is something that man cannot do. Inilah satu perkara yang manusia tidak dapat lakukan. This is something that the Holy Spirit, the power of God does in our lives. Inilah hanya kuasa Roh Kudus yang dapat membuat sebegitu. But I feel like there's one thing that God keeps asking us, do you want it? Tetapi ada satu soalan yang Tuhan bertanyakan, adakah kamu inginkannya? Do you desire it? Adakah kamu betul-betul inginkannya? You may not know how to make it happen, but God is saying, do you desire it? Kamu mungkin tidak tahu bagaimana menjadikannya, tetapi Tuhan bertanya, adakah kamu mendambakan itu? Do you desire that my spirit will come into your lives and shake it up? Adakah kamu mendambakan, menginginkan roh Tuhan untuk datang ke kehidupan engkau dan menggegarkannya? It's just like the day when you met Jesus. Jesus is asking,
Do you desire your life to be radically changed? Seperti pada hari kamu menjumpai Yesus dan Yesus bertanya, adakah kamu inginkan hidup engkau diubah secara radikal? Do you know that the day that you met Jesus, your life was radically changed? Adakah kamu tahu hari yang kamu bertemu dengan Yesus, kehidupan engkau diubah secara radikal? Everything about who you are changes. Setiap engkau diubahkan secara sepenuhnya. But as we're living in our Christian walk, Tetapi bila kita hidup dalam kehidupan the Kristian, Holy Spirit will still come in to our lives and remind us, remember what your life is about. tetap Roh Kudus akan datang kepada hidup kita dan mengingatkan kita, ingat apa makna kehidupan engkau. Remember that Jesus came into your life to make you radically living without compromise. Ingat, Tuhan Yesus datang ke kehidupan engkau untuk membuat kamu hidup secara radikal. I had to myself go through that process. Saya perlu melalui proses itu I was sendiri. born into a family. My dad is and my mom. My dad is a pastor. I was born into a pastor's family. Saya dilahirkan dalam keluarga seorang pastor. So ever since I was young, I knew about God. I knew about Jesus. Jadi sejak kecil saya tahu mengenai Tuhan, saya tahu mengenai Yesus. Last night I shared with some of the people here that when I was at 8 years old, I experienced God in a powerful way in prayer. Semalam saya ada berkongsi di sini. Bila umur saya 8 tahun, saya ada mengalami Yesus dengan secara berkuasa sekali. But even in my life, there was still come a moment where the Lord was asking me, Jess, will you really live without compromise? Tetapi di dalam hidup saya ada satu masa bila Tuhan bertanya kepada saya, Jess, adakah kamu ingin hidup untuk saya? We can have a lot of encounters with God. Kita boleh mempunyai banyak pertemuan, encounter dengan Tuhan. Sometimes we're filled with the Holy Spirit and we're weeping or we're joyful. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita menangis dan kita penuh dengan sukacita. But there still comes a place where you and I individually, we have to answer, how do we want to live? Tetapi kita perlu datang kepada satu tempat bila kita perlu menjawab soalan ini. Bagaimana kita mau hidup? I remember I was near the end of my college. Saya ingat masa saya ingin tamat pengajian saya. Back then I was a Christian. I went to church. Pada masa itu saya Kristian, saya pergi ke gereja. And I read my Bible, not every day, but I read it. Saya baca Alkitab saya, bukan setiap hari, tetapi saya baca Alkitab And I saya. pray. Dan saya berdoa. But I was still kind of living my own life. Tetapi saya hidup dengan cara sendiri. I was living life in a way where I wanted God to bless what I wanted to do. Saya hidup dengan cara di mana saya ingin Tuhan memberkati apa yang saya ingin lakukan. And I really wasn't concerned too much if this was compromising, if that was compromising. I just wanted God to bless my life. Dan saya tidak kisah kalau ini satu kompromi, itu satu kompromi. Saya cuma Tuhan memberkati hidup saya. But God's idea is different. Tetapi pikiran Tuhan lain. God says, I want to bless you, but blessings come from following me. Tuhan mengatakan, saya mau memberkati kamu, tetapi berkat itu hanya datang bila kamu mengikuti saya. The best blessings, the most blessings come from living, following Him. Berkat yang terbaik, berkat yang paling melimpah itu hanya datang bila kita hidup dengan mengikutinya. So I found myself in a challenge where my life was in trouble and I needed help. Dan saya rasakan bahwa sendiri terjumpa satu cabaran dan saya memerlukan pertolongan. And in that moment I began to think, wow, maybe God can help me here. Dan pada masa itu saya rasakan, oh mungkin Tuhan boleh menolong saya. But at that point I was in so much trouble that I knew I could not be playing games with God. Tetapi pada masa itu saya rasakan sendiri dalam kesusahan yang begitu banyak sekali sehingga saya rasakan saya tidak dapat bermain permainan ini dengan Tuhan lagi. I looked at the way that I was living and I realized, okay, I did pretty well, but I'm still in trouble. Saya melihat cara kehidupan saya dan katakan, oh mungkin saya melakukan dengan oke sekali, tetapi saya dalam satu masalah yang besar ini. So I went to the Lord that day and said, God, help me to even know how to pray. Dan saya pergi kepada Tuhan pada hari itu dan saya mengatakan, Tuhan, tolonglah saya, bantu, ajar saya bagaimana untuk berdoa.
And suddenly I made this prayer. Dan pada hari itu saya buat doa sebegini. I said, God, I have been writing my own history for many years. Saya katakan, Tuhan, saya telah menulis sejarah sendiri untuk begitu banyak tahun. But if you would help me now, Tapi jika kamu boleh menolong saya sekarang, I'm going to turn a new leaf to my life history, saya new page. ingin menulis satu muka surat baru dalam sejarah hidup saya. I'm going to give you the pen. Dan saya akan memberi engkau pen itu. I'm going to ask you, if you help me, I'm going to give you the pen. You write my story. Saya katakan, jika engkau ingin menolong saya akan memberikan pen kepada engkau supaya engkau yang menulis sejarah hidup And saya. as you begin to write, I will follow you. Dan bila engkau menulis sejarah hidup saya akan mengikuti engkau. I will learn to live without compromise to follow you. Saya akan belajar hidup tanpa kompromi untuk mengikuti engkau. And the Lord really answered that prayer in a radical way. Dan Tuhan telah menjawab doa itu dengan sungguh radikal sekali. Suddenly He solved my problem. Tiba-tiba dia menyelesaikan semua masalah saya. It felt impossible, but God solved my problems for me. Saya rasakan itu mungkin mustahil, tetapi Tuhan telah menyelesaikan semua masalah saya. But the main point was not that He solved my problem. The main point was from then on, He began to lead me in a life of no compromise. Tetapi yang penting bukan dia yang menyelesaikan masalah saya, tetapi dia memulai membawa hidup saya untuk hidup tanpa kompromi. God says, okay, I have the pen. Tuhan katakan, okay, saya I'm going to mempunyai start pen writing ini. my will for your life. Saya akan menulis kehendak saya untuk kehidupan And engkau. as you see, follow me. Dan bila kamu melihat itu, ikutilah saya. This life will be amazing. Kehidupan ini tentu ajaib My sekali. plans will be great for you. Rencana saya hebat sekali untuk engkau. But these are plans that will not have compromise in them. Tetapi rencana ini tidak ada kompromi dalam itu. Because this life is about my way. Kerana kehidupan ini adalah mengenai cara saya. This life is about holiness and truth. Kehidupan ini adalah mengenai kekudusan dan kebenaran. This life is about the testimony of Jesus Christ in you. Kehidupan ini adalah mengenai kesaksian Yesus Kristus yang di dalam engkau. And I remember that one of the things he first began to tell me is, you know, when you left the church to go to college, you were not happy and you said you will never go back. Dan satu perkara yang dia menunjukkan kepada saya bahwa bila saya meninggalkan gereja untuk pergi ke college, dan Tuhan pada masa itu saya tidak gembira dan tidak mau. You didn't want to go back. Yeah, I didn't want to go back to that church. Dan saya tidak ingin pulang kepada gereja itu. And the Lord says, forgive, Dan Tuhan mengatakan release your ampuni bitterness. dan lepaskan kepahitan itu. When you graduate, go back and serve there. Bila kamu habis tanpa pengajian engkau, pulang ke sana dan melayani di gereja itu. Don't compromise your heart because you are bitter. Jangan kompromi hati engkau sekerana engkau berasa kepahitan itu. So I said, really? Saya katakan, benarkah? That place is kind of boring. Tempat itu boring lah betul. The Lord says, but that is my way. There's no compromise. Tetapi Tuhan mengatakan, itu cara saya. So I Tiada went kompromi. Jadi saya balik And I served there. dan saya melayani Tuhan di sana. And I found that I actually enjoyed serving there. Dan saya rasakan, saya benar suka melayani Tuhan di gereja itu. Because in going back, I had to choose to release my bitterness and unforgiveness. Sebab bila saya balik kepada gereja asal saya terpaksa memilih untuk memaafkan dan melepaskan kepahitan saya. I could have just chose another church, Saya boleh memilih gereja yang lain, but that would be my way. tetapi itu cara saya. God says, I want to teach you how to live uncompromised, without compromise. Tuhan katakan bahwa saya mau mengajar engkau untuk hidup tanpa kompromi. If you have bitterness, unforgiveness, don't ignore it. Learn to forgive and let's move on. Jika kamu ada kepahitan atau ketidakmaafan, belajar untuk maaf, untuk melepaskan kepahitan itu dan bergerak ke depan lagi. Holding unforgiveness, holding bitterness, that is compromising the joy of your life.
Ketidakmaafan ini itu kompromi kesukacitaan dalam hidup engkau. It's compromising the freedom that you could have. Itu satu kompromi kepada kebebasan yang kamu boleh mempunyai. It's compromising the healthy heart that Jesus wants you to have. Itu satu kompromi untuk hati yang sehat yang Yesus inginkan engkau. And I untuk remember engkau. after I went back, I began working in that area. Dan selepas saya balik ke gereja itu, saya mula untuk bekerja di sana. And I worked as an engineer. Dan pada masa itu saya seorang And engineer. in my company, there's many computer experts. Dan di syarikat itu ada banyak kepakaran komputer. And one day, one of my computer friends gave me this DVD. Dan pada satu hari kawan saya dia memberi saya satu DVD. He says, in this are all the expensive software you don't have to purchase. All the passwords are already unlocked. Dia katakan, dalam DVD ini ada semua software yang mahal. Kamu tidak perlu beli, semua password sudah terbuka. If you want one, I'll make a copy for you. Jika kamu mau, saya buat satu kopi untuk kamu. And I was thinking myself, wow, I could save so much money, so much money. Dan saya fikirkan, wah, saya boleh menjimat banyak duit sekali. I'm going to put every program into my computer. Saya mau pasang semua program di dalam komputer saya. So I took it home and I put it in my computer. Jadi saya bawa DVD itu balik dan saya letak di dalam komputer saya. It took a long time to load program after program after program, loading all the very expensive software. Dan program itu loading semua, install semua software yang mahal. And then finally when I was done, Dan bila saya I sudah had to selesai, restart my computer. saya harus membuka lagi komputer saya. I turned it off, Saya tutup, I turned it on, saya buka lagi. and the screen was blank. Dan pada masa itu, komputer tidak dapat buka, tidak dapat hidup. And I check, I make sure the power's there. Yeah, I turn it off and I turn it on and the screen was blank. Saya cek elektrik current adakah tidak, dan selepas itu saya tutup dan saya buka lagi. And I started getting frustrated. Dan pada masa itu saya frustasi And I sekali. started fixing it, open it up, check everything. Dan saya buka komputer saya. And I turn it on, nothing happened. Lepas itu saya hidupkan dia kembali dan tidak dapat dihidupkan. And so I pick up the phone, I call customer service. Dan pada masa itu saya call talian perkhidmatan. And I said, what's wrong? And he tried to help me. Nothing was happening. Dan saya kata, apa yang terjadi ini? Boleh kamu bantu saya? And the customer service says, well, you can have better customer service if you're willing to pay $20. We'll send you to a more expert person. Dia katakan, oh kamu boleh ada perkhidmatan pelanggan yang lebih baik lagi jika kamu bayar $20 dan kami akan hantar kamu kepada satu pakar komputer yang lebih hebat lagi. So I said, okay, fine. So I paid money and I talked to the other guy. Jadi saya katakan, okay, saya bayar duit dan saya bercakap kepada pakar komputer yang satu And he's lagi. helping me, and nothing is happening. Dan dia tolong saya dan bantu saya buka dan tidak ada apa yang sedang And I'm terjadi. getting really impatient and angry now. Dan saya sudah kurang sabar dan saya marah. I have so much wonderful new programs that I got for free. I want to use them. Tetapi saya ada banyak program yang baru nih, saya mau pakai untuk free, percuma. What's wrong with this computer? Apa yang terjadi kepada komputer ini? And then suddenly a voice in my heart Dan ada satu bisikan di dalam hati saya. said, Jess, you got a lot of free software, Jess, engkau ada banyak program yang percuma. but is it legal? Tetapi itu tidak sah. Well, not really. Tidak juga. Did you buy them? Adakah kamu membeli software itu? No. Tidak. This is compromise, Jess. Ini satu kompromi, Jess. Do you feel, Jess, that you're too poor to purchase your own things? Jess, adakah kamu rasakan bahwa diri sendiri terlalu miskin untuk membeli program sendiri? No, I just like to save money. Tidak, saya cuma ingin jimatkan duit. Do you feel, Jess, that you need everything that you loaded? Adakah kamu rasa yang kamu memerlukan semua program yang kamu install? No, but it's really nice to have them. Tidak, tetapi bagus juga kalau ada kan. Do you really believe, Jess, that if you need something that I cannot provide for you? Do you not believe that if you really need something that I, God, cannot provide for you? Jess, adakah kamu
rasakan bahwa kalau kamu betul-betul memerlukan sesuatu, bahwa saya tidak dapat memberikannya kepada engkau. Jess, didn't you say that I'm supposed to write the story of your life? Jess, tidakkah kamu cakap bahwa saya akan menulis sejarah hidup kamu? I would like to erase this past day. I would like to rewrite how you live it. Saya ingin membuang hari ini. Saya ingin menulis semula bagaimana kamu hidup. Because when you do that, Sebab bila kamu melakukan itu, it's like you're stealing. itu seperti kamu mencuri. You're stealing from these software companies Engkau by not paying for what you want. Engkau mencuri daripada syarikat software ini dan kamu tidak membayar untuk apa yang kamu menggunakannya. You're using the smart that you have to go cheat. Kamu menggunakan kebijaksanaan yang ada pada kamu untuk menipu. So, wow, God. Wow, Tuhan. Yes. Ya. I didn't realize that, but I now know this is compromise. Saya tidak sedar pada masa itu, tetapi kini saya tahu bahawa saya telah berkompromi. So I said, God, if this is really you, I think it's you, but if it's really you, I'm going to erase everything if I turn on this computer right now and everything works. Okay. Show me that it's you Okay. by letting this computer work. And Tuhan, I will- saya tidak pasti jika ini kamu, tetapi jika engkau yang sedang membisik kepada hati saya, hidupkanlah komputer ini, dan bila komputer ini hidup, saya akan deletekan semua program di sana. So after I made that prayer, I went, turned it on. Dan selepas saya berdoa seperti itu, saya hidupkan kembali komputer. Beep. Ting. And then everything loaded up. Dan semua terbuka pada masa itu. Like nothing happened. Seperti tiada apa yang terjadi. So for the next hour, I deleted every program that I put on there. Jadi untuk 1 jam yang seterusnya saya deletekan setiap program yang saya install di dalam komputer saya. Every program that I tried to steal. Setiap program yang saya cuba untuk mencuri. Every program that made me choose to compromise. Setiap program yang membuat saya untuk memilih untuk berkompromi. There was a part of me that was going, oh, I don't want. Ada satu bagian di hati saya yang saya tidak mau deletekannya. But the part of me that wants to walk with God says, yes, this is the right thing to Tetapi do. hati saya yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan mengatakan bahwa ya, ini pilihan yang betul. This is about 18, 20 years ago. Ini mungkin 20 tahun yang lalu. And from that day, I said, Lord, Dan sejak hari itu saya katakan, Tuhan, whenever I need a software, bila saya memerlukan satu software, I will buy it. saya akan membelinya. If I don't have the money to buy it, Jika saya tidak ada uang untuk membelinya, I will either trust that I don't really need it, saya akan percaya bahwa saya tidak memerlukannya, or that you will somehow provide it. atau engkau akan memberikannya kepada saya. Now, this is a simple little story, Jadi ini satu cerita yang ringkas sekali. but I want to share this to you because God is serious about no compromise. Tetapi saya ingin berkongsikan kepada engkau kerana Tuhan begitu serius mengenai tiada kompromi. We can't say no compromise and just think it's about the big things like murder or drugs. Kita tidak boleh katakan tiada kompromi dan mengatakan bahwa ini mengenai perkara yang besar seperti dadah atau membunuh orang. Yes, don't murder. Ya, tidak boleh Don't membunuh. touch drugs. It's unhealthy for you. Jangan sentuh dadah, itu tidak betul. There's many other big things that we say, yeah, no compromise. Ada banyak perkara yang besar di mana kita mengatakan, ya, saya tidak akan berkompromi. But God says, my way of holiness is a lot more than that. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kekudusan saya adalah melebihi daripada semua I itu. want to teach you about no compromise even in the little things that many people are doing. Saya mau mengajar engkau mengenai tiada kompromi, walaupun dalam perkara yang kecil itu. And it doesn't mean that every time someone takes illegal software, their computer is going to break. Dan itu tidak bermakna setiap kali seorang mendownloadkan software yang tidak sah itu, komputer akan rosak. If that were happen, nobody would do it anyways. Kalau itu betul-betul terjadi, tiada orang akan install itu. But it happened to me because I think God heard my prayer. Tetapi itu terjadi kepada saya kerana Tuhan telah mendengar doa saya. God was serious, say, okay, you want to live a life that's different.
I'm going to show you how it's different. Tuhan begitu serius bila saya mengatakan bahwa saya ingin menghidup satu kehidupan yang tanpa kompromi. I'm going to teach you what no compromise means. Saya mau mengajar engkau apa maksud tanpa kompromi. I'm going to lead you. You're going to learn how to walk in no compromise. Saya mau memimpin engkau akan belajar bagaimana hidup tanpa kompromi. And when you make a mistake, when you start to compromise, my spirit will speak to you, will remind you, don't go this way. Dan bila engkau mula berkompromi, roh saya akan berbisik kepada engkau, jangan pergi ke tempat itu. It's a challenging life, Ini satu kehidupan yang penuh dengan cabaran. but it's a beautiful life. Tapi kehidupan yang indah sekali. Sometimes it may feel very inconvenient Mungkin rasa tidak senang. because it's very convenient to compromise. Kerana sungguh senang sekali untuk berkompromi. It's very, very easy to compromise. Sungguh senang sekali untuk kompromi. Most of your friends are probably compromising. Kebanyakan kawan engkau mungkin sedang berkompromi. Most of this world is compromising. Kebanyakan dunia ini sedang berkompromi. And they encourage you that, come on, let's do it together. Dan mereka menggalakkan engkau, mari dah, jom kita buat And then they bersama-sama. make fun of you when you don't compromise. Dan mereka menertawakan kamu bila kamu They tidak call you a berkompromi. fool for choosing holiness. Mereka katakan bahwa engkau bodoh kerana engkau memilih kekudusan. Satan has turned everything around Setan telah mengubah semua perkara itu. so that compromising is popular Supaya kompromi itu disukai oleh ramai. and not to compromise is weird. Dan kehidupan tanpa kompromi itu pelik. So do you want to be weird? Jadi adakah kamu ingin pelik? Maybe this conference can be no compromise, let's all be weird. Mungkin kehidupan ini, tiada kompromi, mari kita semua sama-sama pelik. Or better, no compromise, let's all be weird for Jesus. Atau tiada Yeah, kompromi, kita pelik untuk Jesus. Untuk let's be Yesus. weird for Jesus. Mari kita pelik untuk Yesus. Let's not try to impress the world. Kita bukan untuk buat dunia ini suka kita. Let's love the Jesus that died and rose to life for Mari us. kita mengasihi Yesus yang mati dan hidup untuk kita. Let's love the one that says, I want to deliver you out of all darkness. Mari kita mengasihi Dia yang mengatakan bahwa saya ingin membawa kamu keluar daripada semua kegelapan. The Jesus that says, I don't only want to forgive your sins, I want to change the way you live. Yesus yang mengatakan, saya bukan saja ingin memaafkan semua dosa engkau, tetapi saya ingin mengubah kehidupan engkau. Do you want to be weird for Jesus? Adakah kamu ingin pelik untuk Yesus? Because a month and a half ago, 160 young people ran to the front, says, yes, I want to be weird for you, Sebab Jesus. sebulan yang lalu 160 anak muda datang ke depan dan katakan, ya, saya ingin pelik untuk Yesus. And some of them are making hard decisions to say things and to do things that people will laugh at. Dan ada di kalangan mereka yang mengatakan bahwa yang membuat keputusan di mana orang di luar akan menertawakan mereka. That's what no compromise. Dan itu tiada kompromi. It's challenging. Itu mencabar. It's often very, very inconvenient to not be in compromise. Kadang-kala itu sangat susah untuk hidup tanpa kompromi. It might cause you a lot of trouble even. Ini boleh membawa kita banyak masalah mungkin. But will you still choose? Tetapi adakah engkau masih memilih? Because Jesus can lead you. Sebab Yesus boleh memimpin anda. But He's waiting also, are you willing? Tetapi dia juga sedang menunggu dan bertanya, adakah engkau inginkan ini? Because when you're willing, there is partnership. Sebab bila kamu ingin, ada satu Partnership together. perkongsian. It's like me and Tabitha say, let's go to the same place together. She goes, okay, let's go. It's easy. Seperti saya dan Tabitha, saya mengatakan, mari kita sama-sama pergi ke tempat itu dan jom kita pergi. But if I want to go left and she actually wants to go right, Tetapi jika saya we're mau always pergi ke pulling. kiri dan dia pergi ke kanan, and a lot of times, Jesus feels like we're always pulling away from Him. dan kadang-kala Yesus merasakan begitu, kita mau tarik diri daripadanya. Yes, we want your blessing, Jesus. Ya, kami inginkan berkat daripada engkau, Yesus. Yes. Thank you Yeah. for forgiving my sins. Terima kasih kerana engkau memaafkan dosa saya. Helping me when I'm in trouble. Dan engkau menolong saya dalam kesusahan saya. But don't touch my computer. Tetapi jangan sentuh komputer saya. All the software that I got,
Semua sofa yang saya ada, stay away. jangan sentuh ya. Jesus saying, no, Yesus katakan, tidak. I have a different life for you. Saya ada kehidupan yang berlainan untuk kamu. I save you. Saya telah menyelamatkan I'm engkau. going to lead you how to walk. Dan saya ingin memimpin dan mengajar engkau bagaimana untuk berjalan dalam hidup ini. When Jesus first began to preach the gospel, Bila Yesus mulai berkhotbah Injil ya, Jesus said one simple phrase. Yesus telah mengatakan satu ayat yang ringkas. He said, repent, for the kingdom of God is here. Dia kata bertaubatlah kerana kerajaan Tuhan sudah dekat. A very simple phrase. Ini satu frasa yang sangat senang. Repent, Bertaubatlah for the kingdom of God is here. kerana kerajaan Tuhan sudah dekat. He's telling those around him, do you guys know that there is a different way of living? Dia mengatakan kepada semua yang berada di sana, adakah kamu tahu bahwa ada satu cara kehidupan yang berlainan? It's called kingdom life. Ini dipanggil kehidupan dalam kerajaan Tuhan. It's called the way of living in eternity. Itu kehidupan yang kekal. He says, the kingdom of God is here. Dia mengatakan bahwa kerajaan Tuhan sudah ada di sini. So repent. Jadi bertaubatlah. What does repent mean? Apakah pertaubatan? Meaning at one point you're living this way, you're walking this direction. Repent means, oh, better. This way's better. Jadi maksud pertaubatan itu kamu berjalan dalam satu arah ini dan kamu bertolak dan kamu bila kamu bertobat kamu bertukar arah dan kamu mengatakan jalan ini lebih baik lagi. Maybe before compromising. It's fun, it's convenient, it gives me a lot of things. Jadi mungkin kalau dulu kompromi, bagus, itu dia memberi saya banyak perkara. But Jesus says, no, there's a better way. Tetapi Yesus katakan tidak, ada satu cara yang lebih baik. So I repent, I turn my back against those compromising. Jadi saya bertobat dan saya menoleh daripada semua perkara yang saya kompromi itu. And I dedicate myself to living without compromise. Dan saya hidup dalam tanpa kompromi itu. That was the message that Jesus began to preach. Repent and turn this way. Itulah message yang Tuhan Yesus berkhotbah. Bertaubatlah. Repent and follow me. Bertaubatlah dan mengikuti saya. Christians, young Christians, Anak muda Kristen di sini. I want you to go beyond just saying, Jesus, save my sins. Or forgive my sins. Saya ingin engkau lebih daripada mengatakan lebih daripada Yesus maafkanlah dosa saya. I want to challenge you to say, Jesus, forgive my sins, but I repent. Saya mau mencabar engkau untuk mengatakan, Yesus maafkanlah dosa saya, tetapi saya bertaubat. I will turn from everything that's compromised. Saya akan berubah daripada semua perkara yang telah dikompromi. I want to find out from you, Jesus, what it means to live no compromise, and I'm going in that direction. Saya mau belajar daripada engkau, Yesus. Apa maksud kehidupan tanpa kompromi dan hidup dalam cara itu? That is what Jesus desires from our lives. Itu apa yang Yesus inginkan daripada hidup kita. So that he can have a young generation of Christians who would walk side by side with him. Supaya dia ada satu generasi anak muda Kristen yang akan berjalan bersama dengannya. When that happens, that's often the beginning of a revival. Dan bila itu terjadi, itu permulaan satu revival, kebangkitan rohani. Revival is more than just the power of God. Kebangkitan rohani itu lebih daripada kuasa Tuhan. Revival is people's hearts aligned to God. Revival atau kebangkitan rohani adalah hati manusia yang menyelaras dengan hati Tuhan. This is the call of our Christian life. Inilah panggilan kehidupan Kristen kita. This is the real call of our Christian life. Inilah panggilan yang sebenarnya untuk orang Kristen. Let's look at a passage where Jesus again describes what it means to follow him. Mari kita lihat firman-Nya di mana Yesus menyatakan apa maksudnya untuk hidup untuk dia. Matthew chapter 7. Mari kita buka kepada Matius bab yang ke-7.
verse 13 and verse 14. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Verse 13 it says, enter by the narrow gate. Ayat yang ke-13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sempit. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Kerana pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu lebar dan lapang, banyak orang yang mengambil jalan itu. Verse 14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Ayat yang ke-14, tetapi pintu dan jalan yang menghala ke hidup sejati itu sempit dan susah, hanya sedikit orang yang mendapati jalan itu. So Jesus is explaining life by gates and path. Dan Yesus menyatakan kehidupan seperti pintu dan juga jalan. We can enter by a wide gate and walk in a wide road. Kita boleh memasuki pintu yang lebar dan berjalan di atas jalan yang lapang. Or we can enter what Jesus says by a narrow gate and walk a narrow path. Tetapi kita juga boleh memasuki pintu yang Yesus katakan itu sempit dan jalan yang susah. But he explains that the wide gate and the wide path is a path that leads to destruction. Tetapi Yesus mengatakan bahawa pintu yang lebar dan lapang itu pintu yang menghala ke destruction, kebinasaan. He says many choose to go that way. Many? Many people. Okay, banyak orang yang memilih untuk menggunakan jalan itu. Why? Because it's easy. Kenapa? Sebab dia senang. Because everybody's doing it. Sebab semua orang melakukannya. Because the world is telling you to do it. Sebab dunia menyuruh The kamu untuk movies are melakukannya. telling you. Cerita wayang itu Your friends are mengatakannya. telling you. Kawan kamu menyuruh untuk Let's berjalan just itu. compromise. It's okay. Mari kita sama-sama kompromi, itu tidak apa. Let's not worry that much what But- Jesus thinks about. Kita jangan risaulah apa yang Yesus fikirkan. Look, everybody's doing it. Lihat, semua orang sedang The world lakukannya. is doing it. Dunia sedang lakukannya. Everybody looks okay. Semua orang nampak okey saja. Jesus says, be careful. Yesus katakan, berhati-hati. Be careful, because even though many are going through it, even though it looks easy, but it's actually destroying people. Yesus katakan berhati-hati walaupun dia nampak senang tetapi yang membawa kepada kebinasaan. Instead, Jesus says, if you're willing to listen, choose the small door, narrow gate. Tetapi Yesus katakan jika kamu ingin mendengar, pilihlah pintu yang sempit. Choose the narrow gate and choose the narrow path. Pilihlah pintu yang sempit, jalan yang sempit. Because this narrow gate is salvation in me, and this narrow path is me leading you in the walk of holiness. Sebab pintu yang sempit ini itu membawa keselamatan. My gate is not that wide. Pintu saya tidak besar sangat. Everybody can enter though. Banyak orang boleh memasuki. Everybody who chooses to enter, who's willing to enter, they can come. Banyak orang yang memilih untuk memasuki pintu itu, mereka boleh datang. But this door is not so big. Tetapi pintu ini tidak begitu besar. Because this door has one thing, the walk of holiness. Tetapi kerana pintu ini dia mempunyai jalan kekudusan. And this path is narrow because this path does not include compromise. Dan jalan ini sempit kerana jalan ini tidak mempunyai kompromi. And he says in verse 14, this narrow way is hard. Dan dia katakan di ayat yang ke-14, jalan yang sempit itu susah. Meaning it has its challenges. Maksudnya dia mempunyai cabaran. Because the world does not agree with that path. Kerana dunia tidak bersetuju dengan cara itu. Most are not walking in this path. Kebanyakan orang tidak berjalan menggunakan jalan itu. So you will feel left out by the masses. Jadi kamu akan rasa tersisih daripada orang lain. You will feel like when you're walking on this path, you're weird. Kamu akan rasakan bahwa, saya berjalan di atas jalan ini, saya pelik sangat. And then people will laugh at you. Dan orang akan ketawa ke engkau. People will think you're crazy. Mereka akan rasa, kamu gila. He says this way is hard. Dia katakan jalan ini susah. But he says this small hard road is the road of life. Tetapi dia katakan
jalan yang sempit dan susah ini adalah jalan kehidupan. What are we willing to choose? Apakah yang kita ingin memilih? Easy Yang senang or life? atau kehidupan? Easy that one day leads to destruction, or hard but it's life? Kesenangan yang akan membawa kepada kehidupan, kesenangan yang akan membawa kepada kebinasaan, atau kesusahan yang akan membawa kepada kehidupan. Here it says, finally he says, those who find it or those who choose it are few. Dia di sini mengatakan tidak banyak, hanya sedikit orang yang mendapati jalan itu. I want to be the few. Saya ingin menjadi orang yang sedikit itu. I have chosen to be the few. Saya telah memilih untuk menjadi orang yang sedikit And I'm itu. also using my life to raise up my kids as the few. Dan saya menggunakan kehidupan saya untuk membesarkan anak saya untuk menjadi yang sedikit itu, orang yang sedikit itu. I teach my children not to go big gate and big road. Saya mengajar anak saya untuk jangan melalui pintu yang besar, jalan yang lapang. I teach them to walk through the narrow gate in the narrow path, no compromise. Tetapi saya mengajar anak saya untuk berjalan di jalan yang sempit tanpa kompromi. And tonight, in the same way, I'm here in Kuching, Dan dalam cara yang sama, malam ini saya berada di sini di Kuching. and I'm looking at all of you tonight. Dan saya memandang semua adik yang di sini. I've made a choice. Saya telah membuat pilihan ini. It's a great choice. Ini satu pilihan yang sungguh baik. It's a great Ini choice. pilihan yang sungguh baik Is it sekali. a hard choice? Adakah ini pilihan yang susah? Yes. Ya, It's a hard choice. ini pilihan yang I'm susah not going to sekali. joke about it. Saya tidak akan berjenaka mengenainya. It's a very hard Ini choice. satu pilihan yang sangat susah sekali. It requires you to remind yourself of that choice every day. Ini kamu perlu mengingati diri sendiri keputusan itu. When temptation comes, I have to tell myself, no, I've chosen no compromise. Bila pencobaan itu datang, saya perlu mengingati saya telah memilih untuk tidak berkompromi. When other people are oh, let's go do something. No, I don't want the easy path. Bila orang lain menyatakan, oh jom kita buat perkara ini, saya katakan tidak, saya tidak mau cara yang senang. And sometimes when I'm walking, people look at me and they laugh at me. Dan kadang-kadang bila saya berjalan, orang lihat saya dan mereka ketawakan saya. I remember one year in a conference in Taiwan, I had to speak about God's design of marriage being one man and one woman. Saya ingat ada satu tahun di Taiwan saya disuruh dikhotbah untuk mengenai perkawinan, apa yang Tuhan inginkan untuk perkawinan. I had to speak that God did not design homosexuality. Saya perlu menyatakan bahawa Tuhan tidak ingin perhubungan sama seks, sama There was seks. Ya. over 1,500 people in front of me. Ada 1,500 orang yang berada di depan saya. Not only that, there was a big camera right this close to me. Dan ada satu kamera yang besar sekali di hadapan saya. When I got on stage, Bila saya berdiri di atas pentas, I felt the power of darkness. saya merasakan kuasa kegelapan ini. I felt society and the power of darkness telling me, don't you dare say it. Saya rasakan bahwa masyarakat dan juga kuasa kegelapan ini mengatakan kepada saya, jangan kau menyatakan itu. The power of darkness saying, we don't agree with you. Kuasa kegelapan katakan, kami tidak bersetuju dengan engkau. Close your mouth, don't you dare say it. Tutup mulut kamu, jangan kamu cakap itu. And I felt my knees were shaking for a little bit. Dan saya rasa lutut saya bergetar. But then for a moment, in my heart, I began to pray and I said, no, I have made a decision. Jesus is my leader. He is the narrow way. It's hard, but I will walk this way. I will speak with my mouth what is truth. Tetapi masa itu saya telah berdoa, saya katakan Tuhan itu pemimpin saya dan saya akan menyatakan apa itu kebenaran Tuhan. So I spoke to the 1,500 people. Jadi saya berkhotbah kepada 1,000 orang And I spoke itu. into that camera because I know millions more will be watching. Dan saya bercakap ke dalam kamera itu kerana saya tahu berjuta lagi orang yang akan melihat saya.
And then afterwards, I heard of many young people turning to God's ways. Dan selepas itu saya dengar banyak anak muda yang menoleh, yang kembali kepada jalan Tuhan. Because when we are willing to choose the narrow door and the narrow way, our lives will become impact for other people. Sebab bila kita ingin untuk memilih jalan yang sempit, jalan yang dan pintu yang sempit itu, kehidupan kita akan membawa impact kepada kehidupan orang lain. You may face great challenges, Kamu boleh menempuhi banyak cabaran, but your life is blessed. tetapi kehidupan engkau diberkati. You are walking in the true life. Kamu berjalan di dalam kehidupan yang benar. And God will use your life to impact others. Dan Tuhan akan menggunakan kehidupan engkau untuk membawa impact kepada kehidupan lain. This is what I believe what Tabitha means when she says no compromise, right? Saya percaya ini apa yang dimaksudkan bila kita mengatakan no compromise. So I'm kind of representing her tonight in Malaysia, right? Jadi saya mewakili Tabitha di Malaysia. I spend most of my time in Taiwan. Masa yang lebih saya di Taiwan. And I'm calling many people to no compromise. Dan saya memanggil banyak orang untuk menjalani kehidupan tanpa kompromis. And I'm honored to come here to join with Tabitha in this church to also tell young people no compromise. Dan saya rasa dihormati untuk datang ke sini, ke gereja ini, untuk mengatakan kepada anak muda di sini untuk menjalani hidupan tanpa kompromi. But this is not just young people. Tetapi ini bukan sahaja anak muda. God specially wants to touch young people's lives. Ya, Tuhan ingin lebih-lebihnya untuk menyentuh kehidupan anak muda. But Jesus died for everybody. Tetapi Yesus mati untuk setiap orang. Do you know, for a young generation to stand up for Jesus, it requires also an older generation to live that example. Adakah kamu tahu untuk generasi yang muda supaya hidup dalam contoh hidup dalam kompromi. There are older adults in this room. Okay. Hidup sebegitu generasi yang tua lagi perlu hidup dalam contoh itu. I'm also wanting to take this opportunity to give you this challenge. Dan saya ingin mencabar generasi yang tua di dalam bilik ini. No compromise. Tiada kompromi. In Jesus, no compromise. Dalam Yesus tiada kompromi. Walk with Him, no compromise. Berjalan bersama dengan Yesus tanpa kompromi. Follow Him, no compromise. Ikuti Dia tanpa kompromi. Listen to what He says, no compromise. Dengarlah apa yang Yesus katakan tanpa kompromi. Live the way the Word of God tells us to live, no compromise. Hiduplah sebagaimana apa yang firman Tuhan mengatakan kepada kita tanpa kompromi. And you will be a powerful example for the next generation to Dan follow. engkau akan menjadi contoh yang sungguh berkuasa lagi untuk generasi muda. Because I cannot stand on stage telling you no compromise if I don't choose the same. Sebab saya tidak dapat berdiri di atas pentas dan mengatakan kepada engkau jangan kompromi kalau kehidupan saya penuh dengan kompromi. I can't tell my kids to live that way if I'm not living that way. Saya tidak dapat mengatakan kepada anak saya untuk hidup sebegitu jika saya tidak hidup sebegitu. I can't teach the students at my ministry school to pursue that life if I'm not leading them to do it. Saya tidak dapat ajar pelajar saya di sekolah pelayanan untuk hidup sebegitu jika saya sendiri tidak hidup tanpa kompromi. So I want to finish this evening by just having us respond to the Lord. Jadi saya ingin menamatkan malam ini dengan jika kita dapat memberi respon kepada Tuhan. Can I have a keyboard? Musician, Keyboard. please. Yeah. Yeah. We'll spend some moments. Kita akan mengambil masa. I feel like from this sharing tonight, what the Lord is just reminding us of something that's really important. Dari apa yang dikongsikan pada malam ini, Tuhan sedang mengingatkan kita tentang apa yang betul-betul penting.
And maybe for some of you, you've never thought about this life of no compromise before. Mungkin ada di antara kita tidak pernah terfikir kehidupan tanpa kompromi ini. But you feel that the Spirit of God is really convicting you. Tetapi kamu merasakan bahwa Roh Tuhan sedang memberi kita kepercayaan itu. I'm especially speaking to the younger generation, people who are under 30 years old. Saya ingin bercakap kepada anak muda di sini yang di bawah umur 30. But I'm also thinking about people 30 years and beyond. Tetapi saya juga bercakap kepada orang yang lebih daripada 30 tahun. So we're just going to take some time. Jadi kita mau mengambil masa ini. And I'm just going to ask you to make that decision tonight. Dan saya mau menyuruh engkau untuk membuat keputusan itu pada malam It's ini. really not by your power, Ini bukan daripada kuasa kamu, but it is by your willingness. tetapi ini daripada keinginan kamu. When we are willing, the grace of God has room to come into our lives and make our lives strong. Bila kita ingin dan kita mau, kasih karunia Tuhan dapat memasuki kehidupan saya dan menguatkan kita. Our hunger, our willingness is very important. Keinginan kita sangat penting. So if you're one in this room Jadi jika kamu di dalam bilik ini who at this moment tonight says, Lord, I want to walk in this narrow path. dan kamu mengatakan bahwa Tuhan, saya ingin berjalan dalam jalan yang sempit ini. I don't want to just come to a conference that says no compromise. Saya tidak mau datang kepada satu perhimpunan dan katakan tiada kompromi. I want to be the fruit of this conference, Tetapi saya ingin menjadi buah daripada perhimpunan ini. which is a heart that desires no compromise. Untuk menjadi satu hati yang inginkan tiada kompromi. So you make that declaration tonight. Jadi saya mau awal untuk membuat kenyataan itu, deklarasi itu pada malam And ini. that you would ask, God, come help me to walk this way. Supaya kamu boleh mengatakan, Tuhan bantulah saya untuk menjalani kehidupan sebegini. I'm going to ask you to just come forward. Saya mau menyuruh kamu untuk datang ke depan. You can just stand from your seat, come forward. Jika Just as an act, just as a motion. Jika kamu inginkan kehidupan ini, berdirilah dan datang ke depan supaya untuk Just as an act to express your. untuk menyatakan bahwa kamu ingin kehidupan tanpa kompromi. So don't wait for anybody. Jadi If it's you, just come forward. Jangan tunggu sesiapa. Jika kamu rasakan bahwa kamu ingin hidup tanpa kompromi, datang ke depan.